Ondo etorri Olalde Aretora. Ikuskizuna minutu batzuk barru hasiko da. Gogoratu, ezin dala, ez argazkirik, ez beste edozein motatako grabaziorik egin. Era berean, zuen telefonoak amatetako eskatzen deutzuegu. Ikuskizuna zuen gustokoa izatea espero dugu. Eskerrik asko. Bienvenidos y bienvenidas a Olalde Aretoa. En breves momentos dará comienzo la función de hoy. Os recordamos que está prohibido realizar fotografías o cualquier otro tipo de grabación y os rogamos que desconectéis vuestros teléfonos móviles. Esperamos que la función sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Dum diddly yoodle little daddy, die diddly yodel little little dum, the idle little dum diddly yoodle little daddy, diddly idle doodle little little dum, die diddly yoodle little daddy, diddly yodel little daddy do, the idle diddly yoodle little daddy, diddly idle doodle little dum, the idle dum diddly yoodle little daddy, die diddly yodel little do, die diddly yodel little daddy, diddly idle doodle little dum, die diddly yodel little dash, diddly idle doodle little do, the diddly yodel little day, the little doodle little dum, hop die diddly yodel little day, diddly idle doodle little do, there diddly yodel little dum, the yodel little there, the doodle little dum, hop.
mutiltzaleko gorri, segando panderu hori, amaro gerleko terdi, karudo panderu hori, mutiltzaleko gorri, segando panderu hori, amaro gerleko terdi, karudo panderu hori. Segando panderu hori, amaro gerreko terdi, karudo panderu hori, mutiltzaleko hori, segando panderu hori, amaro gerreko terdi, karudo panderu hori. Zuk ezan omen duzu ez dala badala, kondearen alaba monja zartu dala, kondearen alaba pipita kolore, ez omen dauan jo kuarta labore. Biltintotorka, goian izarrak, biltilpupolka, ekisugarrak, biltintotorka, goian izarrak, biltilpupolka, ekisugarrak, penatuko alditu lurraren migarrak. Toki maiuaren notza, harri horma bijutu mendieta latza. Dirikiriki toki maiuaren notza, harri horma bijutu mendieta latza. Basa bizitza laster bateke hilotza. Itxumutzu jarraitzen du begi lausoak, ozentzen eguratzen da zazpi itxasoak. Itxumutzu jarraitzen du begi lausoak, ozentzen eguratzen da zazpi itxasoak. Betiko amaierari dakarke arazoak.
Santulari zetan doa Portugaletera, ontziaren aitzakian dama bikustera, ontziaren aitzakian dama bikustera, Santulari sarri doa Portugaletera. Egun baten Santulari arantza joala, bider dira urten eutxentan montamonala, arrezkero azurmin exanti dagoala, Bilboraino sartu aida berantzitxatala. Speranza,